loi te ona bon chawin chi bai tu ni khwa hi video khat ga sem khi nu hitin tu ne video hin sem go lo naw hi le ei hon jong hi tabang hi in tu kha theyu I tu kha wa le I tabanga chu step la a pha ham ti chu I het the na diwa chi video hi kain sem hi in I het diu khat chu mi khan khat chon phone a hin boloba nangma chu na account na KYC hi KYC ome ti abenga ko na hong ki phone mai the hiya chun na document na ahin thot no ati mai the he che din mun chu hi te la nang man it is step na la ding ham ti chu ka sei do nom je ya he che video he kain se me in he ta banga chu ke jong hi jan hi ni sim 17 October 2025 ni chun dipwa ko nin call e hong ki bolen Hiche call ay hong ki bola ahong ki say chu ipi ham ati aile nangma account hi dipwa hi KYC achu hiya chun nei ta asna aile Aadhaar card le PAN card chun hin thop de ham ahin ti in aile ke chun ka gel wong tan hichi hi ki thap na jong hi the hin ya chu check ngai je me ka tin WhatsApp ma chu ahin call nu number chu ka ve na hi le ama chu bengan na tong hi chu ka he tho nan di mo lo hi in ami chu ka he kha sa ne in ahin la hichi a step la ding dan chu ipi kila nin tho nen te tho jong ki tho the ai wang amalim jong chu khen khan na ki bi a WhatsApp ma ke hin call thai na la yu hichi tabang din mun a hi ji chun ke jong kalung asa in hi a chu ke ma ta bengin ka chi in Aadhaar card le PAN card Xerox ka bolin ai le benga chun ka ga chin hi le counter number 1 atin number 1 a chu ka ga chel no me khan ne ki tungin ama chun chi nanga ham atin account ama sa lekha na ki hon no lekha ebe se ni ama sa chun lekha na kim lo ja tu ai ka hin thu me ti ya chu ke ma ta ka chi in benga chun document chu submit ka bolin soi ka ka yin a hi he chun chai he do thei diu khat chu bengin koi tabang bengin he yong la KYC achu ti a na hin khau the in a hlem kha the in hiya chu phone direct nga koi machan nang ho na document ho chu na tho lo diu dei sa za lai che video kain se me in ai chu fraud ho khuna chu kha ai le hi che document na ko na yong thil tampi bol the e account hlem jong ki hon the in sim jong la the in thil tampi su set the o me nang dinga chu yan na document chu na kiwen tu nga jin fraud ho khuna chu lo na dinga chu nang ma na kiwen them nga ye ti dola he che video kain se me in aselang ahi pon tu ni wa keman call ko mo chu adi che chu ahi nai wa chamang ga tho thei tho ahi nai hen la ke ma ten tu lai scam atam wal ya chu ke ma ten confirm ka bol nom ja chu amona ka chi a ka ki pi lu ne he che ta banga chu amona chi wa eki bol dio dei sa na ja la hi chu video he kain sim he ei ho awareness hi wa he che ta bang din mon chi to teung le it step la ding ham ti hi I het su kai thei na di wa chu nang le ke yin awareness na dinga chu hi che video hi ana share chi dingin team na kahin ne je ka ki pa chan chuan le next video la ki bato ki taw te tata bye bye